kadom don male tu lasi nal tum football ki pathu ning khang abang pu dupan isi birta ki mere labang so birta ki mege lalo non nang ke leji labang so mati jonga chiklo ni phai si pen lumba jong youth team tu ben patir pi posi alame tu mahin pen ki chengsi football tournament pathu dipon pu lasi lasolong nal tum kadoga be football pathu ning khang abang pu tum ans taminal tum chipate dun ikha dag pathu dun ra nal tum cipahay dun igno lasi lasolong nal tum labang so kecipate dun ji phanang to nam ni pinang ji mate join fee lake suri sira sikaisi mate 1001 rupees lasolong nal tum kicheng se nong e jong si chipalom nong thegro program te halabang so along nal tum suring koira ho longpon ji lapen laso along nal tum trophies ta me long ji lapen kerema tum mate runner up tum bangke suri krep ho long ji mate 15000 longpon ji lapen lasolong trophy da do ipo lasi nal tum kaddo be football pathu ning hang bang fu atum ans tami nal tum halada ke kichpati dinji phasi kaddo be phas tami juni rilo lapen adim bang ke thesojur playground lapen disama lapen langkaijan nihang rong ke the asi labang so hawar long ansi chpati po lapen labang so nal tum manage thabun mate join fee halabang so last date labang ke non labang so phai kunia chiklo ki jutsi lo 30 year ni mate ni phai thomke bar ni ansi joining bang last date lo asi kadoga vista me peder dipin pen nang tum men chi thabdun pen nang tum chi patti dun pen ki chingsen nong e chi pahai dun ji phan mate ki chingsen nong e chi ki wan dun ji phan sinang tum phan na juni lo mate hir jumi nang pidilo asi labang so nang tum details kachini je phan mate angton pen kachini je phan lanili screen long kipi ana number long nam tum humre ignot ladak dolo kichengsi isojur number dolo pen disama along number dolo pen langkaijan nihang rong githe so that number de lo asila so number long nam tum humre ignot angton kachini je phan asika dogo westa me labang so video nang lang pot choro par piklo si nalitum ta chipati din po si ning thelo kado